ki khubor ka Batisi TV lawan Rashapi da ka Orange Nissan Lumso po near Fire Brigade Shillong. Admissions are open at BDW International School. Enroll now. Ka Caring Youth Welfare Commission harengkat ka jinge trailang bat ka office jong ka District Labour Office West Khasi Hills District kila ai ka jing pencai pai ba halor ki scheme ki ban ai jing mentoy ki nong belas ngi da ka ba penrung kerteng hapo ka Isram bat Hagamigalia Building and Other Construction Workers Welfare Board. Jaga ni ka jing elang ai jing pencai pai ba la pelong ha market complex jong ka snong new nongston ha ka bala ai jing kren do inspector jong ka tanat labor uba MJ Kharbudon harengkat ka jinge don langru jong ki dikhot ka Caring Youth Welfare Commission bat kiwei. Skim yang kaba la permi kerpang daga sarkar padang lembaga Ministry of Labour but Employment bagan pet bat kami bat ai di sini rap kiba ke department kedan ya kinong bela lani kita isram yang ketenong way ya kan ini isram la penmi yang ka hausnya belala hau penai Ogos hausnya marhaja arkuai but kadang dai ni kepor hakaba ladang susdang but kadang dai stage kepa kum ke department kum ke ministry juga labor kadang ya sakmat ban penbiang iki paro hakapinai bat kajing don kam hakapinai bat ni skill ke kani skim kadai kemulong pi kadai ka kalak ade ka kabu kepa kum kinong bela lagi kita ki unorganized workers kini berisim kabu nomor kita nonta ya kijing mentoy gumbon haba register lagi apa kani ke isram haba ngong kita ki unorganized workers lagi kinong bela kaketuk ya kibubun kijat kam kiba bela menteri hangni lesi gidong song dukan kiba de ikijur gijab bede kiso bede ki do gidong ginong nya kali kamai hoy gidong ki betrai di kam lejong koper gidong ki betrai di kam bela snaye snasrok misteri berpunta terter gidong ki betrai lesi hakikam iya diberi kita cerai belah kita baru mengelong ketuk kita silam membuka yang kita unorganized workers buat kesertar juga dari dia lembaga Ministry of Labour and Employment PI bah kini ki jadul belah di bahak kini kategori kita kiba ikeduk ikijige bobon repair lesi nila mo hakabaka jingyo jingkwat kalong kebompat dabiang kamdan ka jingyo kebatikna bat lesi ka jing belang ki siam sitom bat siam jingge hati bobon kiliang te kupa lapen kenmau hengi lembagi belancaran khmat e kenmau hawa news haus nem pelala bat uju honadu snap aja aku nilangat nilamat yang kata pandemik akaba ya nanti berkena kelam jipang COVID-19 bat aku tu apa baik tapi bicara PE bagi berbual gila syak tak hau ni ke pandemik bat berbual let's ba ni kita ki migrant workers nanti kita ki nombala ki bateri ki jalan repair ki bateri di kam repair kila yok kila dulu kejing kamai belah ke jongki bat ki bubon pini ihang makum ketu kepor ki do ya kejing yok jingkat jongki bat lebon kendepek ki news kendepek ki kepor ki kat lo ki siam sitom bat keserkar nomor kata kaslo bat kaslo don kam makum ketu kepor ban peni yang kelu ke skim yang kebangi kalau penmi mentah bagi orang kata Isram portal bat lembaga ni ke Isram lalu tok lalu jikit yang kinong tray baro kiba tray ikam belang per te
ban register lagi hampo kali ke Islam ban yo iki mentol dongkam ban register ya lagi hampo kali ke portal scholarship ke jingrap baikot naga betang ikon kijong di Belarung dekat hampo kali ke seng kejong kepala penyiar dan labor department ke scholarship tolong nadu kena di padang kelas 1 hadu di balik tiba kuliah ke degree level kini ke jingrap tolong atur kejong scholarship lembaga jingrap lembaga book grant keba AI keba pay ikut Islam bat kumta terter ikumbang ngolong kini ke scheme financial assistance lembaga scholarship tolong take tangan betak ke train construction worker kemudian Ikidan ru kata family pension, lagi kata pension keba lada undang belau lakuat ya reta keba 100% unio itu pension, but tadi ke pension ngengek kalau ke jingrap nak kata ban ai ke jingrap hakor berumlah suban belah, ikidan susu kiwi ke jingrap pun ke marriage system ke pembuat bah hakor keba ulani ukuan lani ukuan jom tahu bola register hakani ke MBOCW ladan ke jingit kok shop kurim ke board ke ai ke jingirap lani ke financial assistance ya kita ke bayi efektif kurim kadang susu kata ke bohong maternity benefit ke bolong na ke betah ki Nau kami kiba kun ni kiba kakun kadang dok kajirap lembah kepisah lembah kiba kum kita